Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Sanbor Shulai Menteri Ketenan Animal Husbandry and Veterinary ulakin tu yakinong tre kontraktor jong ka sorkar bakin yat hep tender habayadei berkajing tre ya ka state veterinary hospital kaban sate ha upar Shillong habakren chiginong tho khubor ulayat hu balakot tender minta la komba shibnai duna bat kaban kut ha ka santrik ubnai naitung ulay thu ba ya kate ka jing pentrei la khot tender tang ka wei ka song la ni ka package ka bakot sha ka hanru folklore tingka shu uloong babaro ki kontraktor bakot bor bantrei ya kate ka kam kila ban thep tender bat ka rai te ka long ha ka tender committee habayade ber ka Jingkynnoh ba ka jing khot tender tang ka wei ya kate ka jing pentrei ka ba he ka dei baladon ki Briew Lajong uba Sanbor ula Kyntait wat bat penkesan da kebaong ba da day ba kaladon ki Briew Lajong katnat kanum khot tender shu hindi sing balang gitu di kontraktor ada meglia kontraktor supply station tu kiwan ra ya kada city kerpat yang aba kumu minister ban cancel no ya ka tender kepada ya ka hospital veterinary po Shillong dia ya kata tengah belah bang ai kedon assurance cancel nomor ba ya ka tender la Khot open tender baru akiba don bor hi balong eligible kiba Khot bor bar kiba biang kriteria mkhang ni no pro gila bani te ka question ban cancel te ka nom arais kumba ki kwa maki ban cancel no te ka nom arais te kasong mamakiru kiba kiru giwan hangne ngala o ki mo kiru bialik ya participate teka song para ka tender committee ban rai ban alot yen ti kena apa ba kini ka jing abi tangka package ben kadai ba ladon lagi Briew Lajong lagi minister tu ka kan marai lagi don Briew Lajong gin khot tender ladon Briew Lajong ngam thara gin khot tender abolong le open tender. Everybody are free to participate. Mana-mana orang gila bagi badai kerja government registered kontraktor kat kumki kriteria lani ki kendon ki labu lani ki biang ki laban tap ki laban participate ka song perka tender committee ban pej ban rai ya ki kot selagi biang dong sodong ku bekalong abro ko ga state ki praktis muda bar kita matai lema ai kena sepung ni ka package system ka package tu muka hospital tu pelatih bi hospital kita nut kita ki insentif baru kita berangkat bawa hospital ki fencing ini kita ka kawa kalat ke building juga hospital kita belum nampak tu nampak sumar ki merat ki bapang bestom kita kerja building juga hospital kalau maka ka sanction dong di hospital ngaruh gambar kemana tu mulu malah kalau gua around 60 crore something like that. Ano ya kena katendar lakot no. La dari sebenarnya duna Khot ngatragar ku dadu santrik ku Julai.